inkuru igezweho none ikomeye cyane, inkuru ituruka ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi wamaze kubyumva ko twinjiye mu makuru agezweho ari kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo ni ukuvuga ko twibanda ku butaka bwa leta ya Kongo, u Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye mu bijyanye nyine na diplomasi. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi, byamaze kwemezwa neza ko umwe mu bari mu itsinda rikomeye cyane ririnda nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva, uyu yamaze kwicwa ndetse yishwe aciwe umutwe. Ibintu benshi bavuga neza ko ari ibintu byateye benshi cyane ubwoba ndetse no kwibaza ku wakoze ibi ndetse n'icyo yaragambiriye. Nta makuru aturuka ku butaka bw'u Burundi neza hariya mu Gitega avuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yishwe n'abataramenyekana ndetse yishwe urupfu rubi cyane aciwe umutwe. N'amakuru asobanura ibijyanye na operasiyo yakozwe n'abantu, bivugwa neza ko igisirikare cy'u Burundi kigikora iperereza ariko cyatangiye gukeka bamwe na bamwe mu bondi bukubwire, ariko kandi bikaba bidafite gihamya kuko ntawe barafata kugeza kuri ubu ngubu. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo wabarizwaga mu itsinda ry'abajepe cyangwa se garide presidentielle bashinzwe kurinda nyine umukuru w'igihugu hariya ku butaka bw'u Burundi, yishwaho bivugwa neza ko uyu mugabo nyuma yo kwicwa hari hagamijwe kugaba igitero gikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko biza kurangira bitagenze nk'uko ababikoze babyifuzaga. Ni biki bibaye ku buryo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangiye gutegwa iyi mitego mu gihe ari mu myiteguro yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe kuba ku butaka bw'u Burundi mu minsi yenda kuza, aho ubu tuvugana hatangiye kugaragara ibimenyetso by'uko harimo abatifuza perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibimenyetso bigaragaza neza ko batangiye kugenda bamutega imitego, bisa nkaho byatangiye kujya hanze. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumutega imitego myinshi cyane, harimo abagenda bamutega imitego y'uko abasirikare bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bakabaye bavayo, ndetse icyatumye hagaragara kwigumura kw'abasirikare benshi cyane, bivuga neza ko bajoyininze umutwe wa Red Tabara ubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse bikavugwa neza ko harimo abakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi bashobora kuba babigizemo uruhare n'akaboko gakomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kuba bata inshingano. Ibi byose bikaba biri kugenda bigira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu ukomeje kujya kuri pressure ikomeye cyane ndetse n'igitutu, ndetse aho abo bayoborana batamworoheye, ariko byakubitaniraho na mama 23 ndetse na twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zimuhamagara zimwibutsa ko yaza gucyura imirambo y'ingabo ze yohereje ku butaka bwa Kongo Minembwe na Mikenke, ko imisozi yatangiye kunuka bitewe n'imirambo yandagaye kuri aka gasozi. Ibi nabyo bikamushyira ku gitutu gikomeye cyane. Mu by'ukuri perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwugarijwe ku buryo bukomeye cyane. Ibimwugarije nta bindi ni abamuri hafi basa naho batari kumwifuza ndetse no kumwiyumvamo, ibyatumye anongera uburinzi ndetse akaza umutekano we bwite ndetse n'aho akorera. Ubu tuvugana ku ngoro y'umukuru w'igihugu bisa nkaho hamaze kongerwa abasirikare bashya barinda umutekano, ndetse bivugwa neza ko no ku ngoro inshingamategeko hose hamaze kugaragara abarinzi bashya mu buryo butari busanzwe. Ibi byose bigaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu ari gukora igishoboka cyose ngo yirinde babashaka kumuta mu mitego, ariko kandi ibitero bisa naho biri guturuka hanze nabyo bigenda bimushyirishamo mu bijyanye na politiki na diplomasi, bisa nkaho nabyo biri kumutega iminsi mu bijyanye no kuba yatorerwa kuba umukuru w'igihugu nanone kuri iyi nshuro. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu akaba ari we nshuti magara uyu mugabo asigaranye, bisa nkaho nawe ntacyo ari kumufasha kuko nawe bivugwa neza ko atorohewe nyuma y'uko mama 23 ikomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byo kuri ubu butaka bwa Kongo. Tshisekedi nawe akaba ahangayikishijwe no guhangana n'ibi bitero ndetse kugira ngo arebe ko akisubiza bimwe mu bice by'ingenzi yagiye abwira abazungu ko afite kugira ngo bamuhe intwaro ndetse n'ibindi, maze ngo nabo amabuye y'agaciro nka rubaya, ariko bikaba byarananiranye. Ibintu ntago byoroshye. Reka twinjire neza ku rupfu rw'uyu mujepe cyangwa se umwe mu barindaga perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kwicwa aciwe umutwe. Uyu mugabo yiciwe Igitega cyangwa se hariya mu ntara ya Gitega mu mujyi wa Gitega nyine, ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Gitega ni umwe mu mijyi benshi bemeza neza ko ushobora kuba urutana Bujumbura.
yemeza neza ko umukuru w'igihugu ariho akunze kubarizwa cyane kurusha kuri hedikota nyine Bujumbura ifatwa nk'aho ari we murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi, kandi ibi ngibi bigaragazwa n'inyubako ndetse n'abishoboye barimo abakire ndetse n'abanyepolitiki batuye hano mu Gitega. Aha rero niho uyu mugabo yatiriwe umutwe. Bivugwa neza ko umukuru w'igihugu yendaga gutambuka muri izi nzira, ndetse hakaba bamwe mu basirikare bakomakomeye bagombaga kuba bari ku mihanda bagenda bacunga umutekano mu buryo busa naho buteruye bigize nk'abaturage. Bivugwa neza ko umwe mu bari bari kuneka ndetse bashoboraga kuba afite gahunda yo guhungabanya umukuru w'igihugu ashobora kuba yahawe sinyare ko yegerewe n'umujepe umwe mu barinda umukuru w'igihugu, aho yaje kugenda amukurikirana nyuma y'uko imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu yamaraga gutambuka. Birumvikana abaturage baba ari benshi hafi n'umuhanda, niho uyu mugabo bivugwa neza ko yaje gusangwa mu ikaritsiye neza hafi n'umuhanda yaciwe umutwe. Ibintu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese byakozwe nande? Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko hari gukekwa bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone ubu nta kimenyetso kiragaragara simusiga. Abandi bakavuga neza ko ari bamwe mu barwanyi ba Red Tabara batangiye kugenda bacengera nyuma y'uko hari abasirikare benshi cyane bamaze kugaragara basohoka muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB bakigira muri izi nyeshyamba. Abandi bati ni M23, ariko hakibazwa uko yaba yageze hano Gitega nabyo bikaba inshoberamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu iperereza mu gihugu cy'u Burundi rirakomeje, nta gishya ntacyo riragaragaza, ntacyo riremeza nk'uwaba wafashwe cyangwa se ukekwa. Gusa bamwe baragenda bavuga ibyabo bagendeye nuko iyi senariyo yagenze. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kubona imitego myinshi cyane imunyura mu maso, ndetse yakabaye imuhitana, aho benshi bemeza neza ko ari umwe mu bari kuri pressure kugeza kuri ubu ngubu. Igitero gikomeye cyane cya twirwanaho ku ngabo z'abarundi na FARDC hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo neza Mikenke, hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho bafatikanyije na M23 bahangana ku buryo bukomeye cyane n'abarundi ndetse na Wazalendo. Gusa byagaragaye neza ko abasirikare ba Wazalendo n'abarundi bahungiye mu ishyamba rya Mikenke nyuma yo kuraswaho urufaya rukomeye cyane n'igisirikare cya M23 ndetse na twirwanaho bari bamaze kujya mu ngamba. Ntabwo ndi bugume muri Kivu y'Amajyepfo gusa ndakwambukana hakurya za Rubaya, nkubwire neza ko ibice bitandukanye bya Rubaya hariya za Gatoyi, hariya muri sekiteri ya Masisi, ibice bitandukanye bikomeje kugenda naho bibamo imirwano ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha imbaraga zishoboka zose ngo kigarurire ibi bice bya Rubaya. Nk'uko bigaragara ubu imirwano iri kubera mu birometero bigera kuri 25 gusa uturutse Rubaya, ariko kandi bigasa nkaho M23 yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro neza hose. Ndakubwira ibiri kwabera, reka twinjirane n'iyi nkuru ikomeye yemeza neza ko leta y'u Burundi by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bombori zatangiye ku buryo bukomeye cyane. Namakuru agezweho kandi yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gisa naho gicikamwe ibice. Ubusanzwe abasirikare 10,000 ni umubare munini cyane ku buryo kuba wawutakaza mu gisirikare bari ibintu biteye ubwoba ndetse bishobora kugushyira ku gitutu ndetse ukaba wahirikirwa ubutegetsi ku buryo bworoshye. Bigaragara neza kandi ko aba basirikare batahuje umugambi bonyine, kuko isa n'isa ashobora kugaragara abandi basirikare basha gucomoka igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB nk'uko bigenda bitangazwa n'abasirikare. Bivugwa neza ko bagumuwe na bamwe mu bategetsi b'u Burundi ariko mu nzego za gisirikare basa naho batifuriza ikiza General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi kuri ubu ngubu ukomeje kugenda ashyirwaho igitutu, ndetse bamwe bashaka kumugandagura ngo babe bamuhirika ku butegetsi. Kuri ubu ngubu rero abasirikare bafashe iya mbere baza kuva mu gisirikare. Bivugwa neza ko babarirwa mu mubare 10,000 kandi igitenkeke nuko baturutse mu mabataliyani atandukanye. Igisa nkaho habaye ikimeze nka sensibilisation ikomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kwikura muri iki gisirikare, ndetse ibingibi kandi byagaragajwe nuko aho bagiye habaye nkaho hakozwe barracks ikomeye cyane ku buryo igisirikare cya leta y'u Burundi gishobora kwisanga kiri mu ntambara ikomeye cyane. Ariko si intambara yarwanwa gute ko bivugwa neza ko no mu basirikare bandi benshi barimo bafite gahunda yo kuba bacomoka uyu
mugabo. Biravugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko yagiye yohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, none bikaba byamaze kumucanga kuko akomeje kubwirwa kuzana abashyingura abasirikare be. Imirambo yabo ikomeje kugenda inuka mu misozi itandukanye hariya ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo nka za Mikenke ndetse na hafi na Minembwe ahitwa Kabunambo. Hose abarundi bagiye bashyingurwa mu byobo mu mva rusange. Bivugwa neza ko abaturage babangamiwe n'umunuko ukomeye cyane, ndetse mama 23 nayo ikongera kubishimangira binyuze mu musirikare ukomeye cyane uyoboye ingabo za Twirwaneho. Nawe yavuze neza ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwicara ikareka kumarira abana bayo muri iyi mirwano kuko nta mbabazi bazagirirwa. Ibi rero nibyo byakomeje gutera u Burundi kuba bwacikamo ibice, ku buryo perezida w'igihugu cy'u Burundi bari kumwumva ari mbarwa mu gihe ubusanzwe yicaga agakiza. Bivugwa neza ko abasirikare bamaze kuba bamutoroka bigiriye mu ishyamba rya Kibira, aho benshi bemeza neza ko Red Tabara yatangiye gukorana nabo mu buryo bweruye, ariko kandi binyuze mu bandi basirikare bakuru bisa naho bashaka gutembagaza ku butegetsi nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira kuri pressure ikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agaragaza uruhande rusa naho ari uruhande rw'igisirikare cye rutavuga rumwe nawe, akagomeza kugenda nawe ababwira neza ko ntacyo bazamutwara. Ibi biri kuba mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa, ndetse aho bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bari kumutega imitego imishibuka ikomeye cyane. Basa naho batifuza ko yakongera kuyobora ubu Burundi, ndetse basa naho bashaka guhita bamuhirika ibintu byihuse cyane. Ubu rero harakomeza kugenda havugwa ubwoba, ndetse hongerewe abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Abaharindaga bakubwe hafi kabiri. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwikanga ikintu gikomeye cyane. Nanone rero imirwano ikomeye cyane yongeye kubera Mikenke neza yatumye abasirikare b'u Burundi ndetse na Wazalendo bahungira mu ishyamba rya Mikenke, ndetse nyuma y'uko bari baratswe ku buryo bukomeye cyane na Twirwaneho. Bivugwa neza ko yafatikanyije na mama 23. Ibi bice rero bikomeje kumvikana mu ibiturika biremereye, gusa abarundi bakomeje nanone kuhatakariza ubuzima nyuma y'uko bari bafashe umwanzuro umeze nkaho ari uwo kwigumura. Benshi batekereza neza ko bashobora kuba hari akantu bahawe kugira ngo bongere kugira kuraje ku rugamba, ariko umubare wamaze kuba muke cyane. Guhangana na mama 23 birimo birabagora, noneho guhangana hatifashishijwe izi ndege kuko aho zaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Cupo bisa nkaho hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu ni uguhangana uwo ku butaka. Ibi kandi rero izi ngabo bisa nkaho ziba zirushwa nabo bahanganye, ibituma mama 23 n'amadu bakomeza kugenda nyine bafata uduce kugeza kuri ubu, ndetse n'ibitera izi ngabo zibagabyeho bikaza kugenda biba impfabusa. Ibintu ntabwo byoroshye, ariko kandi hakomeje kugenda havugwa n'izindi nkuru muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa za Gatoyi ko imirwano ikomeje cyane. Ibirometero bigera kuri 25 hafi 27 gutyo uturutse mu birombe bya Rubaya ndetse no mu isantere gutyo hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye cyane, aho mama 23 yahagaritse ku buryo bukomeye cyane ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kuhagaba ibitero. Goma 23 yari imaze kuva mu bice giye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, no kuvuga ibice nka Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo, Sange ndetse n'ibindi bice by'inzira zaho. Ubu hagiye havuga amakuru menshi cyane yemeza neza ko abwo abasirikare ba 23 bavaga muri ibi bice uyu mugabo General Masunzu yazanywe n'abandi cyangwa se yazanye n'abandi aha muri ibi bice kugira ngo barebe uko bashyira ibirindiro. Benshi bemeje neza ko ashobora kuba yaraturikanywe na bimwe mu biturika byasizwe bihatezwe na mama 23. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko uyu mugabo yapfuye ku munsi w'ejo nk'uko bakomeje kugenda babivuga, ariko nanone nyuma y'uko bivugwa ko umurambo we wabonetse ndetse bisa nkaho byari byarabanje kugirwa ibanga hakabura amakuru yizeye. Ubu tuvugana rero byagaragaye neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaranapfuye, ndetse nubwo itariki n'umunsi yapfiriye bikomeje kugenda bitavugwaho rumwe, kuko hagiye hagaragara rumors cyangwa se ibihuha bikomeye cyane bigenda bivugwa ku rupfu rwa General Masunzu Pacifique wakomeje kugenda ayogoza akora ibikorwa bitandukanye by'ubugome ndengakamere, ibitero ku banyamurenge, kwica abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya ku butaka bwa Kongo, ndetse no gukomeza gukora ibisa nkaho ari iyicarubozo. Ubu tuvugana rero byamaze kwemenyezwa ko umurambo we warurindiwe mu mujyi wa Uvira mu bitaro nk'uko byagiye bivugwa, ariko kandi bashatse kubigira ibanga rikomeye cyane, ariko bamwe
bamwe mu baturage ndetse n'abandi bari bafite amakuru bagaragaje neza ko umurambo wa General Masunzu Pacifique uri buze gukurwa ahangaha mu mujyi wa Uvira akajyanwa i Kinshasa, aho bivugwa neza ko ashobora no gushyingurwa kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana rero amakuru yakomeje gucicikana, bivugwa neza ko ubu noneho byamaze kuba confirmed uyu mugabo yamaze gupfa, ariko icyasigaye gitera impaka nuko bamwe batari guhuza ku itariki cyangwa se umunsi uyu mugabo yapfiriye. Hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane ku bijyanye nuko yaguye mwabiriya bice, abandi bakavuga neza ko yarasiwe ku rugamba ubwo yari ari inyuma mu basirikare babagenda bakomandinga, dore ko ibi bice abimenyereye cyane. Benshi banavuga ko uyu mugabo avuka mu Banyamurenge, dore ko mama we ari Umunyamurenge, ariko akaza kuba umwe mu bagiye bakora ibikorwa bitandukanye bigaragaza nkaho Abanyamurenge atari abantu. Ibi rero byagiye bigarukwaho ubwo uyu mugabo yahabwaga inshingano zitandukanye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, wamufataga nk'uw'ingenzi bitewe n'uko yari azi ko ari umugome. Uyu mugabo kandi yagambaniye Abanyamurenge bagenzi be inshuro zirenze imwe, ebyiri, eshatu, ahagiye hapfa abasirikare bakomeye cyane bari bayoboye kwirwaneho bigizwemo uruhare n'uyu mugabo. Tikubitiro yabeshye ko ashaka kujoyininga twirwaneho maze nawe akava mu gisirikare cya leta kuko abona ngo ibyo gikora atabyemera. Ubwo yahamagaraga ku murongo wa telefone General Ruhunda Michel Makanika, uyu kandi akaba ari intwari y'Abanyamurenge kugeza ubu kuko yapfuye yishwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubwo uyu Masunzu Pacifique yamuhamagaraga amubwira neza ko yakitegura kumwakira nawe yatorotse igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara biza kurangira kara kagambani kwari kugira ngo uyu mugabo ave mu ndake maze drone zibona uko zimurasa. Ibi kandi byahise biba uyu mugabo agisohoka mu ndage kugira ngo akomeje kuvuga kuri telefone n'uyu Masunzu Pacifique. Drone y'igisirikare cya leta ya Kongo yari iri kuri target ndetse itimurasa, aho yahise yitaba Imana. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko benshi mu Banyamurenge ndetse n'abandi ku butaka bwa Kongo uru rupfu rw'uyu mugabo bakomeje kugenda basa naho barwishimira, nyuma y'uko hagiye havugwa amakuru menshi cyane kuri uru rupfu maze bikaza gusa naho byagizwe ibanga rikomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru yamaze kuba confirme, nubwo itariki yapfiriye yitaramenyekana, ariko hagiye havugwa ibihe bitandukanye. Icyukuri nuko uyu mugabo ngo ashobora kuba rwose umurambo we uri bukurwa hano mu mujyi wa Uvira mu bitaro aho waruherereye, ndetse unarinzwe cyane ku buryo bukomeye cyane, aho uherereye aho basanzwe nyine bashyira imibiri y'abapfuye mu gihe bategereje igihe bazashyingurirwa. Ariko ibi bikorerwa abasirikare bakuru nk'aba ngaba, ntabwo ari buri wese. Umurambo w'uyu mugabo ubwo waza kugerwa i Kinshasa, bivugwa neza ko ari buze kuza kajugujugu iri buze kuwutwara. Benshi bavuga neza ko kumushyingura nabyo bishobora kuza kugirwa ibanga, kuko n'ubundi kuko hatigeze hagaragara uwamwishe diregite ngo inkuru zose zibe ziri confirme, nubwo zavugwaga hashobora kuba hashaka kugirwa ibanga ku buryo bukomeye cyane, mu rwego rwo kwirinda kuba igisirikare cya leta ya Kongo ngo cyakomeza kugaragara nk'inyantege nkeya kubera gutakaza abasirikare benshi cyane. Ibi rero nabyo turaza kugenda tubimenya tugusobanurira byinshi cyane, nubwo bavuga neza ko kugeza ubu ngubu Tshisekedi we na n'ubu batarabyumva, kuko uyu mugabo ni umwe mu bari bamufatiye runini cyane mu bijyanye no gufata ibyemezo. Uyu mugabo kandi si ubwa mbere ahawe kuyobora ibice binini cyane, ngira ngo murabizi yigeze ahabwa no kuyobora ibice biherereye hafi n'umujyi wa Sake cyangwa se ni centre ya Sake neza uturuka Minovu bw'imirwano yari ikomeje mama 23 iri mu nkundura ikomeye cyane yo kumanuka mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo yoherezwaga aho rukomeye kandi bivugwa neza ko yahakoraga ubugome n'ibindi bikorwa bitandukanye bibi, nkaho hagiye hagaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari gutwika abaturage. Uyu niwe baguri muri ibyo bice, ndetse hagaragaye abaturage bari kurira baboroga nyuma y'uko hagaragaye abasirikare ba leta ya Kongo nanone bari kurya imibiri y'abaturage, ndetse ibintu nabyo byagiye bivugisha benshi cyane. Ibi rero byagiye byose bikorwa mu bice uyu mugabo General Masunzu Pacifique yari
yararimo bisa nkaho nawe bitamuhiriye kuko yapfuye akiri na muto nk'uko bigaragara mu myaka ntabwo ari mukuru cyane uyu mugabo kandi bikavugwa neza ko umuryango we uherereye Kinshasa nk'uko bikomeza kugenda bivugwa ndetse hakagaragara n'andi makuru agenda atangaza neza ko yari afite undi mugore hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose byagiye bivugwa nyuma y'uko bimaze kumenyekana neza ko ashobora kuba yamaze kwitaba Imana kugeza kuri ubu ngubu. Ubu iyi nkuru benshi bashobora kuza gusa naho bayishimira bitewe n'uko uyu mugabo benshi bagiye bagaragaza neza ko batamukunda na gatoya ndetse bakagaragaza neza ko batishimira na gatoya kumwumva. Abanyamurenge bo kumuvuga bisa naho ari ugukora sakirego kuko yabakoreye ikimeze nkaho ari ukubarimbura ndetse yivuye inyuma. Abasirikare benshi yamaze kubacucumira ku butaka bwa Kongo ndetse nk'uko byatangajwe na Koloneli ukuriye ingabo za twirwaneho hariya mu Minembwe na Mikenke, asobanura neza ko imirambo y'ingabo z'u Burundi na n'ubu hari icyandagaye imisozi ya Mikenke ndetse hafi na Minembwe. Avuga neza ko hanuka kuhagenda bisaba kugenda upfutse amazuru hose n'imirambo y'ingabo z'Abarundi. Abarundi bahise barya karungu bararakara cyane ndetse bahita bafata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha perezida wabo inama y'igitaraganya. Kugeza kuri ubu ngubu inama bivugwa neza ko iri ufatirwemo imyanzuro kuko bivugwa neza ko inama yabaye igice cya mbere ntihafatwa imyanzuro ikakaye nk'uko babyifuzaga, bahita basa n'abajuririye iyi nama. Etat major ni ukuvuga ni inzego za gisirikare gusa hari hatumiyemo n'abandi bakomeye nko mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abadepite nk'uko byagiye bigaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yibukijwe inshuro zirenga 6 muri iyi nama ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi baje ku rugamba ku butaka bwa Kongo ndetse bahamaze igihe kinini cyane kirenga umwaka, dore ko batangiranye n'iyi mirwano ubwo yari iherereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo hatangiraga inkundura ikomeye cyane yo kwerekeza mu mujyi wa Goma, biza kurangira ibice byose babitsindiwemo kugeza ubwo bagarutse ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, ari naho bivugwa neza ko hagaragara imirambo ikomeye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibice bitandukanye ahari imirambo bivugwa neza ko itigeze ishyingurwa, nubwo bamwe bagiye bashyingurwa mu byobo mu mva rusange. Kugeza kuri ubu ngubu nabo barimo bari guteza ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko bapfaga kurenza itaka gusa. Ubu iminuko ni myinshi cyane. Iki cyabaye ikibazo kugeza ubwo ku butaka bw'u Burundi bategetse perezida w'igihugu cyabo guhitacyura abasirikare, ariko akomeza kugenda yinangira ndetse bamusaba gukora igishoboka cyose ngo abasirikare babo bafatiwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashakirwe uko bataha, icyakorwa cyose ndetse n'ikiguzi cyose cyatangwa kugira ngo aba nabo baze kugaruka ku butaka bw'u Burundi. Kwibutsa ko 23 ifite abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'Abarundi yagiye ifata mu bice bitandukanye, abagiye babona basumbirijwe bagafata umwanzuro wo kuyisungaho, ariko aba bose bagiye bashyirwa aho bagomba kujya nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kujya ku gitutu cyo gusabwa kuba yafata amafaranga arenga miliyoni 100 nk'uko byamaze gutangazwa ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yavuze ko agomba gutanga miliyoni zirenga 100 kugira ngo 23 ibe yarekura aba basirikare ndetse habeho ibiganiro, habeho gusinya amasezerano yo guhana aba basirikare. Ariko benshi bavuga neza ko 23 bitabikozwa ndetse iki ari ikizibiti gikomeye cyane kizerekana neza ko leta y'u Burundi yakoze amakosa yo kwambuka umupaka maze bagatera ikindi gihugu. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi ku buryo bukomeye cyane muri leta majoro y'u Burundi, ku buryo bivugwa neza ko nyene cyubahiro General Everton Ndayishimiye ashobora kuza kwisanga yamaze kugirwaho ingaruka zikomeye cyane ku bijyanye n'ubuyobozi bwe, kuko bivugwa neza ko ubu ngubu bamaze kumucanira asa n'uwicariye intebe ishyushye. Akomeje kugenda ahamagara hirya no hino kugira ngo habe hagira abamuhuza na 23 maze binjire mu biganiro, maze 23 mubwire icyo yakifuza kugira ngo abasirikare bafatiwe ku rugamba baze gutaha. Mu gihe benshi bemeza neza ko 23 nk'uko yabivuze, yavuze neza ko intambwe ya mbere Burundi bwakora kugira ngo bajye baganira ku bijyanye n'abasirikare nuko babanza gucyura buri musirikare wese uri ku butaka bwa Kongo, ndetse bagakurikizaho igikorwa kindi cyo kuza gufata imirambo y'abasirikare babo yandagaye ndetse
ndetse nabo bagiye bashyingura mu byobo rusange bakabashyingura neza ndetse ku buryo bitateza abaturage inkeke, maze nyuma bakajya basaba igisa naho ari ukurekura abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bagiye bafatirwa hano ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Yibutsa neza ko hari abafatiwe hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkundura yo gufata Goma bafungiye za Kakatindo, hari n'abandi benshi bafatiwe hano muri Kivu y'Amajyepfo ho ni benshi cyane. Aba bose ma 23 irabafite ndetse byemezwa neza ko ubu tuvugana hamaze kugenda hiyongeraho n'indi mibare bitewe n'ibitero bikomeye cyane bimaze iminsi bikorwa n'ingabo z'Abarundi. Ibi rero biragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ibibazo bigera kuri bitatu ariko adafitiye igisubizo, aho mu 23 yakomeje kugenda isa naho imuca amananiza nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Abandi bakemeza neza ko ibi ari byo bikwiye perezida w'u Burundi kuza gucyura abasirikare be bose bari kuri ubu butaka ndetse n'abagiye bashyingurwa hatemewe bakaza gushyingurwa, maze akajya yasaba 23 kijyanye no kuba yamuha abasirikare bafatiwe ku rugamba maze bakajya babiganiraho. Ibi byose ntabwo biraproposwa ndetse nta nubwo biremezwa, ariko bivugwa neza ko leta y'u Burundi yari yatekereje neza ko ishobora kuza kwifashisha udufaranga ikura mu mabuye y'agaciro, ikura ku butaka bwa Kongo ihabwa na Tshisekedi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi akaza kwifashisha n'abandi baterankunga kugira ngo aze kuba yahama 23 ngo amafaranga arenga miliyoni zirenga 100, ariko bisa nkaho 23 yamweretse ko itifuza aya mafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo iki keneye ni amahoro n'umutuzo mu bice byayo nk'uko yagiye ibirwanira. Ingabo z'u Burundi zikomeje gupfa, hani nabyo biri guteza intugunda akaduruvayo gakomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu byose biri gushyirwa ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko bivugwa neza ko hari imyanzuro we yagiye afata iri personnel atigeze yicarana nabo bayoborana nk'uko bivugwa. Bikavugwa neza ko yaganiraga na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi maze bakandura imikoranire mu bya gisirikare. Hashira iminsi itarenze ibiri abasirikare bagahabwa oda yo kwambuka umupaka wa Kavimvira ngo bakajya gufasha umubanyi nk'uko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye abivuga. Nyamara yabivugaga yirengagije neza ko ukuri kwamaze kujya hanze ko abasirikare asa n'uri kubakoresha nk'abacancuro ndetse asa naho ari kubacuruza ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose byagiye bigaragaza abasirikare b'Abarundi bagiye bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba batishimye, kugeza nubwo hari n'abagiye bagaragara batoroka iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byose byagiye bigaragazwa naho bamwe mu Barundi bagiye batoroka bagiye bavugisha ukuri ndetse bagasobanura ko n'imirambo y'abapfuye itajyanwa ku butaka bw'u Burundi mu rwego rwo kwanga kwereka abaturage ko hari ikiri kuba, kandi koko abaturage bari kuba bakora imyigaragambyo karabutaka. Ibi byose bikomeje kugenda bigaruka kuri General Neva ukomeje kuvunira ibiti mu matwi. Abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater bafashaga igisirikare cya leta ya Kongo mu kugurutsa amadrone muri ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo n'ukuvuga Rubaya n'ibice bya Masisi neza umanuka wegera Minova na Sake kugira ngo be bagera mu mujyi wa Goma. Ahangaha bivugwa neza ko mu bice bya Rubaya neza ahitwa Kawere abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baje kwisanga abacancuro babafashaga kugurutsa izi drone batunguwe ku buryo bukomeye cyane bahita bicwa. Nagahinda gakomeye cyane, benshi bemeza neza ko iyi nkuru yari yakomeje kugirwa ibanga ariko byaje gushyirwa hanze. Banemeza ko igisirikare cya leta ya Kongo ariyo mpamvu kiri gutsindwa, nta drone iri kongera gucaracara, ababikoreshaga bamaze kuba bakicwa ku buryo benshi bavuga neza ko intsinzi iri kugenda igana ku ruhande rwa 23 nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda abyigaragaza. Ni inkuru y'agahinda yemeza abasirikare bane b'abacancuro bo mu itsinda rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince nk'uko baje gutanga umusada bishyuwe akayabo na Tshisekedi. Bamwe bati aba ntibumva kongera kugaragara ku butaka bwa Kongo, bisa nkaho ari agasuzuguro. Batima 23 kubica ifite ishingiro, dore ko harimo umwe bivugwa neza ko yafashwe ari muzima, ariko kandi bikaba biteganywa ko ashobora kuzerekanwa itangazamakuru agasobanura byinshi cyane mu gihe 23 yaba yamaze kubyemera. Inkuru iragira iti guturuka mu masaha nk'abiri ashize humvikanye imirwano ikomeye cyane
benshi bemeza neza ko M23 yayobyaga malari kumbi ifite abasirikare bakomeye cyane bari muri operasiyo hano Kawere zaje gutuma abakomando babo nyine b'igisirikare cya M23 bahitana ku buryo barashe abasirikare b'abacancuro ahafatiwe umwe mpiri. Bane bivugwa neza ko bapfuye undi agafatwa mpiri. Ibi rero biragaragaza neza ko ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugorwa n'urugamba rwo kubutaka nyuma y'uko drone bari bafite zabafashaga kuguruka ndetse zikaza kurekura ibisasu biremereye cyane. Abazigurutsaga bamaze kwicwa ndetse ibintu biteye agahinda. Ni inkuru ituruka ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri mu gahinda gakomeye cyane. Abasipesiyaliste mu bijyanye na drone bamaze kwicwa. Ubundi benshi bibaza uko bano bapfuye mu gihe bo batagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bari mu bice by'inyuma aho ngaho bohereza drone bitewe n'ibirometero babwiwe ndetse n'aho urugamba rugeze, bakaza kuba batunguwe rero n'abakomando ba M23. M23 byemezwa neza ko ishobora kuba yamaze kuyobya malari. Mu kuyobya malari ikaza kwatakira ahitwa Kinigi. Mu kwatakira Kinigi akomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ubwo hano hose ni mu bice bya Rubaya hakomezaga kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse nyine werekeza Rubaya mu isantere ntabwo ari hafi cyane, ni mu birometero hafi 27 ugana kuri 30. Aha rero M23 ikimara kuhashumika hari kuvuga amasasu menshi cyane. Ingabo za leta ya Kongo zahise zitangira kuba ariho zerekeza imbaraga. Iri tsinda ry'abasirikare ba Special Force ba M23 nibo bahise bazira berekana neza ko ari abantu badasanzwe, bahita bica ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare bari baherereye Kawere bakoreshaga drone n'ibikoresho bimwe na bimwe biratwarwa, ibindi birangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abacancuro bagera kuri 4 bamaze kwasiga ubuzima. Iyi nkuru benshi bacyumva bahise bavuga neza ko aba basirikare b'abacancuro batigeze bumva na rimwe, kuko bagiye bahanwa na nyakwigendera Wiringoma ubwo yabafatiraga mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho batumvishe bagiye bakomeza bagaruka binjirira ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu rero bongeye kuba bagandagurwa, ibintu benshi bagaragaza neza ko ari isomo rikomeye cyane, ndetse bamwe banifuza ko uwafashwe ari muzima M23 yakabaye imwerekana kugira ngo bize kubera n'abandi urugero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza aho urugamba ruri kugana kugeza ubu benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kiri kugenda gitsinda urugamba. Imirwano irakomeje, benshi bavuga neza ko kugeza ubu nta gahenge na gato igisirikare cya leta ya Kongo kiri guherezwa na M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni agahinda gakomeye cyane ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kwisanga batakaje imbaraga zabo nyinshi cyane mu bijyanye no gukoresha ikirere. Ubu tuvugana Kawere na marira atemba. Inkuru yaje gutaha ikinshasa kwa Kisekedi, aho yaje kubwirwa neza ko izi drone zakoreshwaga zitakongera gukoreshwa kuko zimwe zangijwe mu bikoresho byazikoreshaga. Abandi bagaragaza neza ko ari ibintu bisa naho bibabaje cyane, ariko benshi berekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo aho urugamba rugeze ubu ngubu bari kurutsindwa mu buryo budasubirwaho. Ni agahinda gakomeye cyane rero, aho bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakabaye cyemera ibyo gisabwa, nubwo atari ko bimeze. Ahitwa Gatoyi naho hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane. Ahitwa Mushebere aha ni muri Basisi hongeye kugaragara imirwano bisa nk'ari wazarendo zari zagarutse inyuma zigerageza kugaba ibirindiro bikomeye cyane kuri izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni agahinda kongeye kugaragara ku maso y'abasirikare ba Kongo nyuma y'uko wazarendo zari zashyizwe imbere zacucumiwe rimwe mu kuraswamo amakompura nk'uko byagiye byemezwa n'abakurikiranye iyi mirwano. Bavuga neza ko igisirikare cya M23 cyatunguye ndetse kikababaza ku buryo bukomeye cyane. Aba wazarendo bari babwiwe neza ko aribo bafite uburyo bworoshye bwo guhangana na M23 ku mirongo y'imbere, birangira baje ariko bahaguye. Kugeza kuri ubu ngubu bivugwa neza ko n'abaturage bakomeje kubona imirambo hano muri Masisi Gasheberi y'abawazarendo barimo nabo bari basanzwe bazi bamaze kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero hari kumvikana amasasu makeya nayo akumvikana hashiyemo igihe. Ibintu bisa naho rero bikomeje kugaragaza ko imirwano iri kugenda ikendera muri ibice M23. Operasiyo zayo zisa naho zamaze kugenda zigera ku ntego nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda hagaragara patrouille ikomeye cyane abasirikare ba M23 mu bice bitandukanye bazenguruka baringunda umutekano nyuma y'ibitero bikomeye byari bimaze iminsi. Ubu tuvugana agahenge
gasa naho katangiye kugaruka muri aya masaha, ariko benshi bemeza neza ko ubwa agahenge kari kugaruka ariho ingabo za leta ya Kongo ziba zinaniriwe ubundi ko ziba zisheringa yaba mu baturage aho zibonye hose mu gihe ziba zigifite akabaraga, ariko bisa nkaho zamaze kugenda zitsindwa ndetse zirukanwe kure mu birometero bya kure. Abasirikare ba 23 babashije gukorera ibitendo bikomeye cyane, babasha kwica ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare bagira kuri 2 bafite ipeti rya general, amakuru tugaragariza neza ko ari bamaze kugwa kuri uru rugamba, ibintu biteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'amarira ku buryo bukomeye cyane. Ibi ndabigusesengurira urumva byinshi cyane. Nanone reka mbe mvuye Rubaya gato yandagaruka nkubwira urupfu rw'abasirikare uko baciwe imitwe, mite nkujyana hepfo Masisi nkubwire neza ko ahitwa Bukinanyana ubu tuvugana umuvugizi wa 23 wungirije yamaze gutangaza neza ko nta gisirikare cya leta ya Kongo cyangwa wazendo kihabarizwa. Ibi kandi bikaba byari byamaze no gushimangirwa na Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Amakuru aravuga neza ko imirwano yakomeje kubera hariya mu bice bya Bukinanyana ndetse aha ni muri Masisi hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine birumvikana. Ibitendo bikomeye cyane nkubwira ni imirwano ikomeye cyane ariko yibanzemo ibikoresho bya gikomando, aho hagiye hagaragara ibice by'imibiri y'abasirikare ku ruhande rwa wazarendo bivugwa neza ko bicwa n'intare za Sarambwe, kuko hakoreshejwe ibikoresho bisa naho ari ibya gakondo cyane abakomando basanzwe bifashisha, kubera ko amasasu ntabwo yumvikanye cyane kuko zari imbunda ntoya nanone zifashishwa n'abakomando. Iyi mirwano yari ikabije ku buryo bivugwa neza ko impamvu hapfuye abasirikare benshi cyane ari uko hakoreshejwe izi ntwaro kandi basaga buri wese ari gushaka inzira. Aba basirikare rero bivugwa neza ko bapfuye abenshi ari abawazarendo ahangaha neza muri izi nce za Masisi ahitwa Bukinanyana muri segiteri ya Gatoyi, ndetse nk'uko byagiye bitangazwa n'umuyobozi wa Masisi. Ibi turabikubwira, ndakubwira neza hitwa Runigi hongeye kunigirwa ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'abarundi benshi ntabwo bari bazi ko ingabo z'abarundi zongeye kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abahageze raundi ya mbere hafi 1/2 bavuga neza ko cyaguye ahitwa Runingi ndetse n'ahitwa Rushiha. Ubu ngubu nibyo ndibugusobanurire cyane. Ndakubwira neza ko ubu ngiye guhera kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza urupfu rw'abajenerali babiri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bishwe baciwe imitwe. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane, n'amarira atemba ku maso y'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutakaza abasirikare babiri bafite amapeta aremereye cyane ndetse arimo abajenerali nk'uko bigenda bigaragazwa. Aba basirikare kandi amakuru avuga neza ko baguye Cyugi, ahangaha neza ni muri Rubaya nyine neza mu mirwano ikomeye cyane yahabereye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ibyabayeho bisa naho bigoye ndetse bisa naho ari umutwaro uremereye cyane bakorewe, kuko amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kwataka ku buryo bukomeye cyane bari kwa advancinga, kuko bumvaga neza ko 23 ishobora kuza gukora withdraw maze bikaza kuborohera, kuko bari bakoresheje imbaraga z'umurengera, nyamara mu byo bakoze bibagiye kudefending ibice bituruka inyuma. Niyo intare za Sarambwe zaje kumera nkaho zibagose ziturika imbere n'inyuma. Sasu menshi cyane yakomeje kuvugwa ndetse akomeza no kumvikana. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyazanye intwaro zemereye cyane zo mwoko bwa BM, ntabwo zigeze zibafasha kuko abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya 23 baturutse inyuma niyo babashije kurasa abasirikare bakuru basaga n'abari gutanga komande cyangwa se bakamandinga bebura urugamba kubari imbere kuri front line. Aba barashwe baturutswe inyuma, ibintu byabaje ku buryo bukomeye cyane abasirikare ba leta ya Kongo muri rusange bari ku rugamba. Imasasu yakomeje kuvuga hagatoyi biza gutuma ndetse abasirikare basaga naho bari gukorera kava cyangwa se bari kurindira umutekano w'abakuru. Bakimara kuraswa hahise hamera ikibaye nka operasiyo ikomeye cyane, abasirikare barafatwa. Mu gufatwa rero mu masasu menshi cyane bagerageza kwirwanaho ndetse bisa nkaho ariho baciriwe imitwe nk'uko bigenda bitangazwa. Nuko inkuru mbi cyane y'agahinda yongera kwakirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Ubu tuvugana haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko abasirikare ba leta ya Kongo basa n'abamaze gucika intege nyuma yo gutakaza abasirikare bakomeye cyane baciwe imitwe. Ibintu byagaragaje neza ikimeze nk'agasuzuguro
kwisanga abasirikare nk'aba baciwe imitwe bigaragaza neza ko ubwirinzi bari bafite cyangwa se n'abari babacungiye umutekano basaga naho badafite imbaraga zihagije, ariko benshi nanone bayobewe ukuntu mu 23 yari iri ku mirongo y'imbere bahanganye barebana. Haje kugaragara itsinda ry'abasirikare bazenguruka baza guturuka inyuma aha bayobora urugamba bari baherereye, ibyatumye bahita basiga n'ubuzima. Ibintu birakomeye cyane hano mu bice bya Kawere ndetse na Cyugi na Kinigi, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Twimanukire muri segiteri ya Gatoyi ahangani muri teritwari ya Masisi ahitwa Bukinanyana. Ubu tuvugana mu 23 irimo irahabyinira ndetse yamaze kuyigarurira 100% nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi, kandi bigatangazwa na 23. Ni mu mirwano yamaze umwanya utari munini cyane, bivuga neza ko aka gace ka Bukinanyana ndetse kegeranye n'ahitwa Gasenyi imirwano yakomeje kugenda ihumvikana, ibyaje gutuma igisirikare cya 23 kibasha no kuba cyakongera kuyisubiza 100%. Ubu tuvugana nta basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa abazarendo babarizwa muri ibi bice bitandukanye na mbere uko byari bimeze, habarizwaga abasirikare bake gusa. Nanone humvikanye ibiturika biremereye nko mu minota 30 ishize, aho abasirikare benshi cyane 23 bagaragaye basa naho bari kuri standby bategereje ko bahangana n'uwari wese uri kugerageza kwataka ibi bice. Nanone ubu tuvugana intare za Sarambwe ziragaragara mu bice bitandukanye byaha muri Masisi, nk'ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gasenyi, ahitwa Runigi, ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa Nyakibiga, ndetse aha hose haragaragara abasirikare b'igisirikare cya 23 tutaretse na Mushebere. Ubu rero birumvikana neza ko uduce twinshi twa Masisi ubu dusa naho turinzwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse ingabo za wazalendo zitakongera kuhamenera mu buryo buzoroheye. 23 ndetse ifatikanyije n'amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye, ni abasoda b'u Burundi baguye muri imirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka gatoya ahitwa Sange 23 hari mu bice yarekuye hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho, mu gihe 23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibiturika biravuga hakurya mu Burundi, bisa nk'aho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya, ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na 23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya 23 cyiteguye uru rugamba, kuko bari bazi neza ko 23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi 23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za 23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. 23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara 23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko
amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwaguma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje M23 binateralizwa bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba, ni agahenda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero bitatu bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo M23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe. M23 ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? M23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za Twirwaneho zifatikanyije na M23 bakubita batababariye ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya Twirwaneho ndetse n'igisirikare cya M23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za M23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko M23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi? Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri ibice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. M23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacancuro nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakora kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa ndetse bakananirwa guhangana na FCM M23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya FCM M23 cyamaze kumenya aya makuru ndetse cyane yamenye batarahagera kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya byibanze, izindi ntwaro
zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi berutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko M23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFC M23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse bikaza kurangira banayihawe. M23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko M23 isa naho iri mu ngamba nshya ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko M23 ubu isa naho yari ifite amakuru ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. M23 nayo ifite izi ntwaro nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro. Izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat, izi kandi zikaba zirasakure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru kisheringa mu birometero bya kure, ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyora zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka, nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo, baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye, ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi abari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukora akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacancuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacancuro uretse kuba baje kwirira udufaranga ugereranyije imyaka yabo, umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50. Bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrained nk'ibyo baboneye Igoma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwo ari we wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa M23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubutaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko M23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacancuro bageze kuri ubutaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35
5. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibyaba cancurama 23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23, kuko iyo ibonye abacancuro yitirya karungu kagira ngo yari Amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira.